Nyuangalizi mapija walela hela hensanu kwansana ngarjundra haruma ngome ngarjundra haruma ngome hunu mjini Fumbuni haruma plasi ya madamwinyi makatianu kartula wa umoni sani ukana ngarionao mazababi wa mji wa Fumbuni wa rivalia ze fulari su kartu jwe fasire ze fulari zinu sha minhu abo makatia jaonga roko wa uzisa emana fulari zinu zahiri ngaronao ngamona kana mazababi tsawanu akanti harma foyer de jeunes ya hunu mjini Fumbuni ngamwaonao tsawanu waremme ze tricot tsezino abo ngamona ukana ye tricot kartu jabanu mintu jwa somandro bese shanga ngamjo wona he mwana mshwatu hoi ala ngamona we mwana mshwatu hoi ratini makatidano wayo shabdai kengarjo isoma sha wao waondo wajo kutogesa wareleze yemana ye zerongo zino heli wazifanyao hawiye mana wahafili haneze rongo zino de mana ukana rantili makatianu kartula wa umoni sadikana na mwambani kana wanu mazababi wa mji wa Fumbuni wanahanyu wanashewanyu wajuhu wahanyu tena wajitolea osi kwale wenu rimononi helimu hafilia neze ndongo zinu rijuhanza ureleze kana yemana oskwale wenu mahafili haramonani mavaze triko zinu triko handrongo hindri zinu mkwa uva hasibabu ndrongo hindri yine efasira banu ngarundo fasiri hindri ye faida roka hundra umjina Fumbuni faida hindri sharujanza rimuziseni mana nyinyi mahafili neze ndongo zinu mazirenga ye miono yomidi. Salam alaikum. Alaikum salam. Angalizi msiveo e page ya section 5 Fumbuni Media. Sisi leo riji mobilize asibabu amadeli mjuao inukomori wa ya konkuri kwa banyora iko organizewa hini mwahani ortese donc armwe konkuri ya unuma hayo ngasina mwana hatu mjini mwana mshwa hatu wa bwa baisa wa Fumbuni donc vous participez donc vous ya participer au wa lancer caravane ya hao birao armwe miji pia ya haini mrudo kandida donc maudu warijidiao hunu Fumbuni tukabo sisi rijua kana hizo njema za Fumbuni donc hizo njema za Fumbuni kana hani njema za Fumbuni ngadozi media sidazini basi kama udu ngabo no jida stozi media donc pour que tikemble zaleo maudu warjila hunu Fumbuni donc rujuhanza timobilize rangule urandisa za habari timobilize na haini mrudo bajini udo Fumbuni mjini udo komori pia yakana maudu nora ni makandida unsipia watuka uja hunu mjini tuko tuanza kebanu ruarenge amurua na mukemana hatu ajari ono kana rafila na zerongo surturi voti tena parce que abo izo voti zendao ngabo mashindano watuko date finali waje wende finali tuko tuanza tufanye mobilisation hiyo maudu rimrenge rionese rifanye ninjirane mijiheli wafanya rionese kana watu si ujwa ubama mwana hatu watu atujafanye zinjira na zila dokumono ze movements kana ngabo semayo ngabo ze banderoli maudu ngarjoka bazima dasinao rwakeye namna rabidi rwakeye inshallah kukanona sala la bili social harumaye le swala linu nganu wambokana wa rihafilie rimrenge ndro hamama de makataben bwana ka hujao mjini Fumbuni au unaelewa hauike izidie ben bwana hau ayewe waswa ndo janza unike surtout de madhama na wa mji wa Fumbuni ngabo prefet ngabo mera ngabo mazefu mji wa mjini Fumbuni janza wanike wasu ya hindi no mji wa Fumbuni no wazazi wa Fumbuni ngamtokana unu mjini ko tusongesa ndo wafilia ndo wazazi wa Fumbuni ndo kuafilia na ndongo za kimji haku yeye janza wanike wasu ya hindi bo deja wazazi okanwanike wasu ya yo motsaila yokana maske mzaze danike mwana wasi ya shamrujwa wanumrujwa urongoza bdamzahe namna bidamrongoze au arongoza mjomba tokiabo sisi presque dasra mobiliser ifanya publicité za nongo pia pour que zibirenro tokiabo sisi risari mono préfet dabida parle tengulae la ukana ujona mdukaza parce que abo marada ya préfet ngabo nongozinji deuxièmement wazazi parce que wazazi tena ukawahimilie ngabo mama he ngabo mama Mirei